Halo teman-teman, kakak lagi ada di sawah nih teman-teman. Wow, pemandangannya indah sekali ya teman-teman. Kakak mau mencari mainan teman-teman. Wow, kakak dapat apa ini teman-teman? Kakak dapat pop it teman-teman. Pop it penguin. Wow, keren. Mantul teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Ada ondel-ondel. Wow, ada ondel-ondel kecil teman-teman. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wow, keren. Ada ondel-ondel kecilnya sepasang teman-teman. Ayo kita cari lagi. Di mana lagi ya? Wow, ada lagi nih teman-teman. Ada squishy teman-teman. Ada squishy Niscoki nih teman-teman. Squishy BT21. Wow, keren. Ayo kita cari lagi. Wow, ada lagi. Ada lagi mainan pop it. Kakak dapat lagi nih mainan pop it teman-teman. Mainan pop it astronot. Keren. Ayo di mana lagi ya? Wow, ada lagi. Ada ondel-ondel solawat. Wow, keren. Mantul. Ayo kita cari lagi. Wow, ada ondel-ondel sepasang. Ada ondel-ondel sepasang di pohon. Wow, keren. Mantep nih teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Masih ada gak ya? Wow, ada lagi nih teman-teman. Ada lagi mainan pop it-nya teman-teman. Mainan pop it unicorn. Wow, keren. Wow, dapat lagi mainan ondel-ondelnya. Wow, mainan ondel-ondel solawat. Wow, keren. Ayo kita cari lagi. Di mana lagi ya? Wow, ada lagi pop it teman-teman. Dapat lagi mainan pop it astronot. Wow, keren. Ada lagi gak ya? Wow, ada lagi nih teman-teman. Kakak dapat mainan lagi squishy. Wow, si koyak nih teman-teman. Wow, squishy BT21. Keren. Ayo kita cari lagi. Wow, ada lagi nih. Dapat mainan ondel-ondel kecil teman-teman. Wow, keren. Wah, ada lagi pop it love teman-teman. Wow, keren. Wah, ada lagi nih squishy BT21 teman-teman. Wow, ini statan teman-teman. Wow, kakak dapat mainan lagi teman-teman. Dapat mainan ondel-ondel kecil. Wih, keren. Wow, ada lagi teman-teman. Ada mainan pop it Among Us. Pop it Among Us teman-teman. Wih, keren. Mantul teman-teman. Wow, kayaknya sudah tidak ada teman-teman. Kita dapat segini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.